Ibi byiza nshuti bakunzi bateho Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Uburusiya bwagabye ibitero bikomeye cyane Kiev, no kuvuga mu murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine ndetse no mu nkengero zacyo. Bivugwa ko abantu benshi bamaze kwasiga ubuzima, ibindi bikorwa remezo birangirika, harimo amahoteli, harimo imihanda, harimo ibigo bya gisirikare, ahakorerwa indege zitagira abapilote mu bice bitandukanye bya Ukraine byarashweho. Nubwo barakubwira ko ahenshi haracyari umuriro, habaye umuyonga. Hagati aho kandi uyu munsi muri iki gitondo Uburusiya bwatanze umuburo ukomeye cyane cyane ku bagize umuryango wa OTAN, no kuvuga ibihugu bigize umuryango wa OTAN, cyane cyane ku gihugu nka Finland, nyuma yuko iki gihugu cya Finland bakuyeho itegeko ryo guhagarika intwaro za kirimbuzi. Urumva umuyobozi wungirije w'inama y'umutekano Dmitry Medvedev yavuze ko Finland iri ku rutonde rw'ibihugu bishobora kwibasirwa n'ibitwaro bya kirimbuzi, mu gihe umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova yaburiye kiriya gihugu ko Uburusiya buzafata ingamba zikomeza politiki n'iza gisirikare ndetse n'ibijyanye n'ikoranabuhanga mu kwibasira igihugu icyo ari cyo cyose cyo mu muryango wa OTAN, mu gihe kitaba cyumvikanye n'Uburusiya ibigomba gukorwa mu bijyanye no kubahiriza amasezerano yo gukoresha intwaro za kirimbuzi. Ibi rero bije bikurikira icyemezo cya Finland cyo kwemera ko intwaro za kirimbuzi zishobora gushyirwa cyangwa koherezwa mu mahanga nyuma yo kwinjira yuko iki gihugu cyinjiye muri OTAN mu mwaka wa 2023. Ni mu gihe kandi Uburusiya bukomeje kwagura imiterere yabwo mu bijyanye no gukoresha intwaro za kirimbuzi. Uburusiya bukaba burimo kugenda bufatanya n'igihugu cya Belarus. Amakimbirane cyangwa kutumvikana hagati y'Uburusiya n'umuryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bibarizwa cyane cyane muri OTAN arimo kwiyongera, bikongera ubwoba ku mutekano w'ibihugu by'Iburayi n'umutekano muri kariya karere. Hagati aho Uburusiya bukomeje kugaba ibitero bikomeye kuri Ukraine nayo iracishamo ikohereza za drone zitagira abapilote zikagera i Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya cyangwa hafi yaho, bakarasa ku bikorwa remezo, cyane cyane ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli. Bwana munyamakuru itanga ishaka, ndagira ngo nkwibarize ikibazo kimwe. Kuki muri iyi minsi Uburusiya burimo gukaza umurego mu bitero kuri Ukraine? Rega buriya mbere gatoya yuko Uburusiya buhindura bukatangira kurasa cyane kuri Ukraine, wibuke ko hari hamaze iminsi haba ibitero Ukraine ikora yifashishije drone zikagenda zigakubitana zigahita zigaruka zihuta cyane. Rimwe bakanakoresha na drone z'ubwiyahuzi za kamikaze. Ibyo bintu rero byateye Uburusiya umujinya. Uravuga ngo ba bantu twaraboroheye bagira ngo ntago dufite ubushobozi. Ikindi cya kabiri, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ngira ngo wahoze bumva amakuru yuko bagishyigikiye Ukraine banze kurekura. Bashyikire Ukraine bayishakira n'imfashanyo yaba iza gisirikare ndetse n'iz'amafaranga. Bityo rero Uburusiya bwabonye ko noneho bugomba gukoresha imbaraga zabwo zose, kuko ntago barimo kurwana noneho na Ukraine gusa mu mutwe wabo. Bo barwana batari kurwana na Ukraine gusa, ahubwo barimo kurwana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iyo niyo mpamvu nyamukuru ituma ibitero hariya byarakajije umurego. Ku munsi w'ejo ndi kumwe nawe waranakweretse nkwereka utuvideo tukunuga abaturage barimo guhunga Kiev, abandi bajya muri bwa bwihisho bwo mu nda y'isi. Ngira ngo ibyo nibivuga, ubundi baravuga ko Uburusiya bwakajije ibitero bikomeye muri iki gihe mu rwego rwo kwihorera no guca intege ibitero bya Ukraine byangiza ibikorwa remezo by'ingufu n'ubukungu. Buri ruhande ruragerageza kwerekana imbaraga nyuma y'uko imishyikirano y'amahoro idatanga umusaruro, ndetse Uburusiya bugakomeza guhonyora umwanzi ngo bugere ku ntego zabwo za gisirikare. Ibi ni bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye nk'ikinyamakuru ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Bakaba bavuga ko ibyo bashingiraho by'iyi nkubiri ikaze y'intambara barimo kwihorera ku bikorwa by'ingufu. Ibitero by'Uburusiya bya hato na hato nkabira byibasiye umurwa mukuru Kiev byaje mu rwego rwo kwihimura nyuma yaho Ukraine igabye ibitero bikomeye bya za drone ku nganda zitunganya peteroli z'Uburusiya. Urumva
bikururira Moscow ikibazo cy'ibura rya lisansi. Biravugwa n'ibiro ntaramakuru y'itazi kandi nawe mu kanya bigarukagaho. Noneho barashaka gusenya Ukraine imbere. Urumva mu kwezi baravuga ko muri iki gihe cy'izuba rikomeye ku mugabane w'Uburayi ubutegetsi bwa Kremlin cyangwa ubwo no kuvuga bwa Burusiya bwavuze ko bugomba gukomeza igitutu kuri Kiev kugira ngo bwemeze ko umutekano w'Uburusiya n'inyungu zabwo zibungabungwa ndetse bugashaka gufata uturere two mu burasirazuba bwa Ukraine burundu. Muri turere tubarizwa mu Donbass hariya hari Zaporizhia, Kherson na aho ngaho Luhansk, Zaporizhia na Donetsk muri Donbass. Ikindi barashaka kuzamura morali imbere mu gihugu. Perezida Vladimir Putin akoresha ibi bitero byagutse bya misile n'indege z'intambara. Bamwe bakavuga ko ari guhisha ibibazo by'ubukungu ngo n'ihungabana byatewe n'intambara ndetse no kwereka abaturage ko intsinzi ye iri hafi. Ibyo ni bitangazwa n'abasesenguzi. Ndetse ikindi ngo nukunaniza ubwirinzi bwo mu kirere. Uburusiya buri gukoresha uburyo bwo kurasa amadrone menshi na misile zikomeye harimo n'intwaro za hypersonique mu gihe gito kandi mu buryo bwa vuba mu rwego rwo kunaniza ubwirinzi bwa Ukraine ndetse no gushaka gukoresha neza intwaro Uburusiya bufite shyashya barimo kugenda bagerageza mu bijyanye n'intambara. Ukraine ikaba irimo guhura n'ingorane muri ubwo buryo. Intambara ikaba ikomeje gufata indi ntera aho buri gihugu kigerageza kwangiza ubukungu n'ibikoresho by'undi kugira ngo gishobore kwicara ku meza y'ibiganiro gifite ingufu. Ibyo nigeze kubikubwira ubushize. Mu gihe cy'intambara bwanahishaki kugira ngo ibiganiro bikunde cyangwa ugire icyo ugeraho uba uri muri position de force. Iyo uri muri position de faiblesse nta jambo ugira. Naryo bwanayishakiye sinzi nawe icyo uvuga impamvu ibitero byakajije umurego muri iyi minsi. Ni nabyo twari turi kuvuga kuri Iran kuko nyine bashakisha uburyo bwose bushoboka bwatuma igira intege nke mu biganiro itari hejuru ngo iba ari ifite imbaraga muri negotiation. Muri ibyo ugarutseho harimo no kuba muri ya Ukraine mu minsi yashize hari uduce na tumwe yari yarigaruriye yakomeje kurwana. Niba navuga ko Uburusiya bwaregeje Ukraine yongerera twigarurira. Barizi neza ko ari n'ibitero bimwe na bimwe byambukaga bikajya mu Burusiya rwose kujya gusenya bimwe mu bikorwa bitandukanye byo mu Burusiya. Uburusiya rero mu mpamvu biri kukaza none birwana nuko hari uduce bambuwe bari barafashe imbere. Ukraine yongera twisubiza ikabishaka kongera kudukarura mu maboko yatwo ikongera ikatwisubize kugira ngo nibajyana mu biganiro bavuga ati twebwe haraho twafashe mwebwe ntago mu gikomeye. Cyane ko bigeze kugaragaza ko 20% ya Ukraine yari imaze kugera mu maboko y'Uburusiya. Bamaze kuyose kuyifata. N'ubu ni 20%. Yego 20%. Icyo ni kimwe. Ikindi buriya iyo bakomeje kugaba ibitero ni uguca intege abafasha Ukraine. Ukraine urabizi neza ko ifashwa n'ubundi n'ibihugu by'Iburengerazuba. Mu ntambara boherezaga ibisasu cyane nyine ibihugu byo muri OTAN. Ibihugu byo muri OTAN. Uvuga ngo dukomeze dufashe Ukraine bityo ikomeze kurwana intambara. Rero gukomeza kugaba ibitero ni uburyo Uburusiya buri gukomeza kugaragaza kugira ngo barebe byibuze ko bino bihugu by'Iburengerazuba byacika intege gukomeza gufasha Ukraine. None muri uko gucika intege bizatuma Ukraine icika intege bityo ibe yabasha kumva ubusabe bw'Uburusiya. Ubusabe bw'Uburusiya harimo kwemera ko bura na Volodymyr Zelensky barashaka nka Putin yifuza ko yavaho bakaba bashyira undi muyobozi ubwabo bifuza uzajya ugenda uwumvira Abarusiya bakamera nk'aho baba bari mu murongo umwe. Ibyo ngibyo byatuma na cya cyifuzo cyabo cyo kuvuga ngo twebwe twajya muri NATO gihagarara kirangira kubera ko baba bamaze gushyiraho umuntu ufite imyumvire nk'iyabo uri mu murongo bashaka bityo ubutegetsi bwabo bagasa nk'abo bwigengamo. Na cyane ko ibi bihugu akenshi dushobora kuvuga ko ari nk'u Rwanda n'u Burundi kuko n'abaturage n'ururimi bavuga ururimi rumwe ururimi bavuga ni rumwe mbega ni nk'aho bameze kimwe. Na cyane ko no mu mateka iyo basubiye inyuma usanga bari muri IRSS. Hari umushuti wanjye w'umuprofeseri wize mu Burusiya we yarambwiye ngo ururimi ni kimwe ni nk'uko abanyarwanda muvuga ikinyarwanda abarundi bakabumva namwe n'abarundi bavuga ikirundi mukabumva
kandi nta bindi bintu bisabye nta bidasabye ko wakandagiye mu Burundi ngo ujye kubayo nta translator nta muntu uri hagati nta muntu ngabasobanurire yarambwiye ngo kwanza yaratangiye kubimbwira ukuntu bayivuga Kiev bavuga Kiev mu abanya-Ukraine abarusiya bakavuga Kiev urumva ni kimwe baravuga n'undi akumva n'amazina byose bijya kumera kimwe za Vladimir za Volodymyr za Dimitri za bose bitwa amazina ajya kumera kimwe nimukore subscribe like ndetse munasharinge